Neću da pišem, gledat ću na kompu, tamo ima puno stvari, čovjek može mnogo da nauči, sve novo i novo, nikad ne stižeš sve da pročitaš, a kamoli saznaš. Što više znaš, sve si svesniji da manje znaš, a onda nisi siguran, može biti da pogrešiš, tražiš sve novo i novo, po čitav dan, po čitave dane, prođe ti život, a ti ništa nisi naučio. Vidiš da si budala, sedi za kompjuter. Potraga. Naučnici su tragali. Našli su tajne kosmosa i suštine mikrokosmosa. Otkrili su evoluciju i DNK, formulu sveg života. Naučnici su tragali, saopštavali, podučavali. Znali su sve opštosti ili od njih skromnije, gotovo sve. Naučnici su pak tvrdili da su saznali, našli sve, ili još samo po nešto, mada nešto nije bilo u redu. Naime, nijedan nikad nije našao sebe, ili barem nekog drugog naučnika, čak ni običnog čovjeka. Naučnici su imali znanje, ali im je saznanje izmicalo. Svijest nikad nisu pronašli. Svijest ovog, svijest onog, svijest tog i tog. A ne, oni to ne traže, odmahivali su prezrivo. Oni su samo za opšte zakone koji važe za sve, malo ili veliko, ili srednje, svijest. To je obmana, privid, iluzija, koja dolazi iz neznanja, a naučnici ne, oni nisu imali svijest. To im je dolazilo od znanja. Čemu pojedinačno kad je svijet sazdan na opštim? Čemu istraživač, naučnik kad sve to postoji nezavisno od svijesti? Zaključili su naučnici. Pješaci prelaze pješački. Svi su kako tako naoružani. Neki, istina, prosto nose veliki kamen u rukama, digli ga da se vidi, a još više da ga mogu odmah baciti, pa ako već ginu da makar naprave štetu vozaču ubici, ili ako ima više sreće pa kamen snažno probije srednje staklo da mu nanesu bar kakve ozljede. Drugi nose sikire i idu po dvojica, trojica, tako da ako jedan pogine, drugi ga sveti. Oni sa dozvolama pre prelaska vade pištolje, ubacuju metak u ležište i sa pištoljem uperenim vozača prelaze. Vozači ih veoma poštuju. Zaustavljaju vozila podosta daleko, odnosno kako je i propisano. Tada stvarno poštuju saobraćajna pravila. Ali je prave ovacije doživio jedan pešak koji se na prelazu pojavio sa velikim magnum revolverom. Dođi, samo dođi, rekao je da ga čuje vozač, a i svi na nogostupu. Niko od vozača se nije približio. Svi su stajali mnogo dalje i od propisanog, a kad se on okrenuo na kraju pešačkog i još jednom ih pogledao, niko nije pomerio auta. I tako dok nije odmakao. Ustav Sarajevske satrapije, član 1, sve kao u Kuranu, član 2, ako nekom nešto nije jasno pogledati pod član 1. Prevoz. Od kuće do stanice gradskog autobuskog prevoza išao je 10 minuta i to veoma žurno. Dolazio je par minuta ili više ranije od dolaska autobusa. Svaki slučaj da ga zbog nečega ne bi propustio jer bi onda na sljedeći morao čekati 15 minuta. Kad bi autobus stigao već je bio krcat pa im je trebalo i do 5 minuta da se svi sa stanice uguraju njega. Tim autobusom se vozio 20 minuta, ponekad i više od 30. Imao on i drugih mogućnosti, ali se odlučivao za ovu jer je bila brža i pouzdanija od druge dvije. Ustajao je 5 časova ujutro. Trebalo mu je 15 minuta da se spremi i sa onih 10 pa i 25 na prvoj promjeni autobusa već je bio 55 minuta u pokretu ka poslu. Tu je uzimao autobus 142 koga je morao čekati 15 minuta. Ako bi bila zbilja velika gužva i autobusi na stajalištu, čekao bi i 30 minuta, a ponekad i čitavih 45 minuta. Jedanput autobus čak i nije došao pa je morao pešačiti do stanice autobusa 234, a to je bilo još 15 minuta hoda
pa 15 minuta čekanja, pa 15 minuta vožnje. U oba slučaja vožnja je trajala isto, a onda bi presjedao na tramvaj. Tu je značilo 10 do 15 minuta čekanja, a potom sat i 15 minuta vožnje, jer tramvaj nije išao brzo, pošto je često stajao na stanicama ili semaforima. Poslije tramvaja presjedao je na trolejbus, a tu mu je trebalo 5 minuta pješačenja, ponekad i 10 minuta, jer su ga već bolele noge, pošto je neprekidno stajao u prijevozu. Onda 10 minuta čekanja pa guranje u trolu, a potom 25 minuta vožnje do izlazne stanice. Onda bi sišao i išao 5 minuta do stanice podzemne željeznice. Podzemnom se vozio 30 minuta. Od stanice na kojoj je izlazio do posla imao je još 15 minuta peške. Nije žurio. Sad je već bilo 11 časova, a njegov nekadašnji posao počinjao je u 6 časova. Krenuo bi on ranije od 5 časova, a nije bilo prevoza pre toga. Krenuo bi on i u 12 noću, ali čime? Ništa nije vozilo. A i kuda? Odavno su ga otpustili. Ali on je išao. Imao je ženu, imao je decu, a poslije zadnje stanice nije žurio. Seo bi pred prodavnicu i popio 2-3 piva. Nikad nije bio sam, bilo ih je mnogo koji su ostali bez posla kao i on. U tom se završila prva smena i poneki koji je još radio išao je kući okrećući glavu od njih. I on bi krenuo kući, istim putem, samo natrag. Kasno uveče, žena ga je sačekivala potpuno iscrpljeno. Ipak, bila je zadovoljna. U ovo vrijeme imao je posao. On bi jeo i išao da spava. Guralo se nekako. Još ako je nešto izžepario, imao je i zaradu za taj dan. Sarajevski dani. Održan je naučni skup. Dani Sarajevske državnosti. Bilo je mnoštvo učesnika iz Sarajevske države i iz raznih arapskih zemalja, islamskih, a i predstavnika muslimana iz evropskih zemalja. Počasni gost i počasni predsjedavajući bio predstavnik Sjedinjenih država. Dok je on dostojanstveno i vladarski ulazio, sala se tresla od aplauza. Nekoliko mudžahedina ga je zagrlo. Prisutne muslimanke su popadale i klanjale mu mimohodu. Američki predstavnik je bio vrlo zadovoljan, ali se to podrazumevalo, a i ovakvo ponašanje okupljenih. Ipak ih je on skupio. Kod počasne lože mu je prišao predsjedavajući šejh s dubokim naklonom, a američki predstavnik mu je rekao, ali se čulo po cijeloj dvorani s obzirom da je tu bilo uključeno nekoliko mikrofona: napravili ste izvanredan demokratski događaj. Te riječi pohvale izazvale su demokratsku dreku. Allahu ekber, Allahu ekber. Orlo se sa svih strana, a potom je nastalo veliko klanjanje. Većinom u pravcu američkog predstavnika, a neki su greškom klanjali u pravcu Meke, ali su ih ispravljali. Kad su se primirili, skup je svečano otvorio muftija, otpevavši nekoliko sura iz Kurana. Sljedeći govornici su se utrkivali da pokažu ko zna bolje na pamet da govori delove Kurana. Predsjedavajući je napravio upadicu, pokušavajući da odredi smer simpozijuma, rekavši: sve je to izuzetno lijepo, ali ipak nam je tema demokratija. Na pokušaj predsjedavajućeg momentalno je stigla replika američkog predstavnika koji nije dozvoljavao razvodnjavanje diskusije. Nema veće demokratije od one u Kuranu. Predsjedavajući se zakrcnuo uviđajući svoju grešku, a u sali je ponovo nastalo oduševljeno dernjanje. Naravno, Allahu ekber, treslo se dvoranom, a i ona se tresla. To je trajalo više od pola časa jer niko nije htio prvi da prekine. Pošto su svi pokazali da su veliki vernici demokrate, nastavljeno je zasedanje i izredali su se svi znalci Kurana, a to znači svi prisutni u sali. Kad je ujutro 4 hodža odjaukao svoje, usvojeni su zaključci ovoga izvanrednog demokratskog skupa. Formulisani su do nekoliko teza jasno, precizno, a nada se demokratski, razvojno i opšte humanistički. Na zelenom papiru koji je znao arapski mogao je čitati ovo izuzetno intelektualno demokratsko dostignuće. Ovako: Allah je najveći. Iz ovoga
slijedi. Moskva, Pariz i Brisel bit će muslimanski. Svaki čovjek ima sva prava ako je musliman. Svi pravoslavni su naša braća ako pređu na islam. Pošto je skup bio širokih vidika, dodana je jedna hercegovačko-vatikanska klauzula ili odu jame. Svijetom neće vladati ljudska nego šerijatska prava. Sva prava su garantovana ako ih propisuje šerijat. Ko ne zna, nek zna. Allahu Ekber. Kako je završen tekst koji je uzet za manifest skupa, tako je završen i sam skup, a to je opštim branjem. Allahu Ekber. Američki predstavnik je bio vrlo zadovoljan. Ovoliko budala na jednom mjestu impresivno, rekao je svom zamjeniku. Demokrata, ispravio ga je zamjenik. Da. Sretan, smješkao se i češkao bradicu. Kako su samo dosjetili ono za Moskvu? Demokratski nema šta, zaključuje zamjenik. I ostali ljudi, nevezano vere i nacije, koji su čuli za skup, su se radovali. Biće šerijata.